Kan ni kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Haka kat kandai terek menta unai weng arajar kat pra. Kejela Meghalaya kala rakhe ya ka World Toilet Day. Haka sien ke baning kong kasngi ke ban Pynsngewthuh ya kinong song kejela. Ban thano da ki jakale chabar ki bapaka ki bakat kum kani kejok bamenta. Kata da ka basna ya ki Painkhana bat ban ker na ka Jingleit shabar sharot shakyer. Kabalong ka dauba ban sapriang ya ki jingpang ki babun jan. Ya kani ka jing rakhe lasdang mentau snam na ka snong ka balayo ya kanam kum ka snong ka bakhoi tam hakani ka dauba esha. Ya ka balayo ru ya kanam kum ka snong ka baladon ya ki Painkhana haman la kilong yeng. Kata kadai ka snong maulen nong. Lasdang ya kani ka jing yalang Paidbah da ka jing ya Paidbah shua. Haka ba lai shementa da ki sautli ki snong. Bat ki khna jong ki artli ki skol ki ba na kani ka than. Haka ba ki Paidbah kilara langru de ki plakan ki badan ye ki jingtho power ki bahar rukom ki bayalap se ki para nong song ban kiar na ka Jingleit chabar se ki rot ki kiar ba ki khlau ki betam bat snano de ki Painkhana ki bapaka kini ki jingtho hakini ki plakat ki longru kum sibenta na ka jingkop thok ten ne kita ki slogan ya kani ki jing ya Paidbah lasdang nadu mau rengkau syaritia bala pengkot pat hakasnong maulenong. Hadin ke jing ya Paidbah lapan bot pat sa kejelang hamadan jong kesnong maulen nong. Haka balai shementa de ki jo ki Paidbah ki balai shementa haka jing ya Paidbah. Haka ni kejelang la Pynsngewthuh khamshai ya ki Paidbah halor balai don kam ban kiar na ka Jingleit chabar pathar si ki rot ki kiar. Bat ki khlau ki betam bat ban sna no de ki Painkhana ki bapaka. Khanang ban Leit na ka jing sapriang ya ki jingpang ki babon jan. Haka ni kejelang la yo jingkren now block development officer jong ka Pynsngewthuh community and rural development block uba pi khongla nangta na consultant ka Swachh Bharat mission gramin uba MW kharkongor bat na lor kini ki officer layo jingkren ru na urang ba snong barem jong ka snong maulenong uba thomlen khong thoram bat na urang ba snong ka snong nowen uba boswell khong thoram ukong san jong kani ke jelang hakari ke sngi udai USDO civil jong ka Pynsngewthuh civil subdivision uba Jingleit MCS bat khadu layo ikikintin ai khublai ya kinong shementa na state coordinator Swachh Bharat mission gramin uba lengkhoi nani ku ipi ba CCN hakor manandon ribhoi hakor bangiyo eka ODF district na ribhoi hakor ngili che Delhi hangkia Delhi ipriu itin haya ka state Meghalaya itin balai state Meghalaya ma itin ya ka maulenong iong banginum la kun ba ka maulenong ikli yang kalong kumno maulenong kalong kalong dikini ke bosutana bat ka osmo sarong ngin yosmo yakum ini kejat snong bagi dan hajala jongi hendai ladang ini kan ha ka than riwar hi barok kowe lembau nu bet na du sela sha du sedai sha paku sha amlarem suci barok ini snong ko ka da Jingleit ko di tipha kolong ba ibri hi nado ki porbolem baja ki hapan le ko suwa nama abagile chikri sa ki din kwai ki din tempo idong sensitive ha ya inu jing jabo de kumta tane klong ki breu bakinlong bale ko suwa de ka Jingleit ko subaro pada kan hapya ka kum kejub sisin baklamlen bannet chabar bapinlet Painkhana Haki Painkhana di babas di babah pinung sultanat shaklau sultan kamlei ke sultanat banlet shaklau banya swaban mi buat dia mujrong banlet
sabar namar balai pilai kusnyang labut adin hapan kot kusnyang so tiang bodan kamma kusnyang tip lek ban ajin ba menga di ini gidi bangi hab ban suku bersin ni nak melihat but ya kata ka om baka jaka Painkhana hi toilet dari kecika kapangisi penat ban som ban sungsuk pun ni num nak sungsuk kata ujak sims uta way na kinong seng dong ni ka World Toilet Foundation uang but if we don't discuss we can't improve kabumon lalang yun juye kren kuno nila man penpai ka ti bon sini isong kita kat pensis ngarang ni tu yang ifi apa binam dan hari boy district idani we iba dan iba itai di we iba ma balik keleng banyala ya kene ka swat baharat ya kene kejingdan Painkhana kibri ita kilo pastor itari iban de yang ada pastor ni tu itu kan kita bakal mengibong Leit sabar ita yang lihat yang minta ida batai bahaka haka haka sigram tinggal dan million terli yang jengpang ubai ubre ubasitom ulah pen pang lepa kan dua katan wan sutu peklaman angbar sak setang tv yen empat dan Painkhana senang tungi kamlong komta ko ODF mengikran hi ke bende pelan kemudian orang mentari lagi nak cek balak long be solan sap bakal dan be kam dan su kum ke dia ka Jingleit sabar klaus hitam Haka ni kejalang la samru iki khusnam sekinong job haka jekop tho slogan bakan top ya kanong etnyang RMSA Secondary School kabala job ya kanam lado nangta kabalawan ba arpat kedai kesnong lempung serna bat kabalawan balai pat kedai ke Northwest Border Area Secondary School Gagawin ka sir siya kapag pagpunta para kupay pa at tulungan ng Painkhana tulong ka sa siya iway nungin ko pa laga Painkhana na dyan barong tungin niya ka Zor ka kalamang kakaskin ka magkapang hagis nung ikaw hakiran tuyi pa dyan baan ko'y pansumabang nagkapagkasinong kemaw ka Painkhana Habadon la ijong I office te arambha la 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 Habadon la ijong I office te arambha Hajing im baman kasni ni don kam kabam kati kung bapian dipruhi ni don kam ruban penmi kung bayan long lambaro ya sampen ji ya sam ni don kam ban let toilet om ju don hi bala ban sen la 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 Habadon la ijong I office di arambha Habadon Painkhana la di yo pan kelai aram si ring kakale kai mu bai hai ya tek siap pun dalin kenjai kajing penmi yaki japo jing pelat syaki genro Jingleit
pathar syaklau syamta kistan cicing pangkiyo serta la 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 habadong la ijong I office di arambha Hadin ke jelang ki Paidbah klesi mentaru ha ke jingsim kular ban kerno na kalet bar pathar sekirot ki kiar jong kasnong bat ki klau ki petal bat ya kene ke jingsim kular lalam khmat de ki officer sarkar kumjo ki nong ilam snong jong ki snong ki ba na kene ka thain. I will continue to use the toilet at home and at public places as well. I will clean the toilet after each time I use it. I will maintain the toilets at all times. I will dispose of the child feces and in napkins wash water in a toilet. Kaddu sibenta na kani ke jingelap seki Paidbah halor ban snano de ki Painkhana papaka kini ki officer kila Leit rungru hakikat tu kat ni ki yeng banya selok bekitra yeng bandan no de ki Painkhana papaka bat hakani ke Jingleit rung yeng lalap bahaki babon hi ki yeng ki bre kila long ki Pynsngewthuh bat kila danru lagi Painkhana papaka wat la ka yeng joki kampat long ke papaka. Makanya itu berada dalam itu berbadang dang. Ya ki baduna tengi ong ban ben jingra sekan dalam senai dia kam yak kam joki aku subah joki ya dia kesem joki tenang Sudah betul. Kerja aja orang pun sedang kena. Kik plik lagi ngira naga sugar kan naga bor lejong kita kayak nah hieng pe dagen ke bende dagen beli kelau sebentar mah satu oh kini hieng senang kalau advance nanti om neng snapi nak kaswas barat iya ngerap baru berkabur lejong dia ke pelong film snapi hieng snap apa kau ikhlas bagi sultan dan nak usrap nak kamsup kata dia kan sebenarnya buat pernikah yang gibril bagi don hieng apa datang di oh semua kasuk pelan kata dia